Ay, gold. Tili iron. Yati na. Oops. Oops. Grabe ka scary. Peaceful kay music, oh. Pero ang palibot, kitang daghan nagmananap. Dali, kat. Dali. Come to me. Come. May cocknit, oh. Dali. Oops. Creeper. Creeper, matako tayo sa creeper. Matako tayo dyan. Masindak tayo sa creeper. Okay. Buisit. Ay, babaw. Sorry guys. Sorry for cursing. I didn't want to curse. I'm just so scared. How can I survive this? I'm such a coward. Oh. Moderate agi baka na yung kandali. Ano kaya ba ni? Okay, hindi na kayo ko kaya scared din naman ko.
Oops. May spider. Oops. Kung creeper sa ubos, uy. Putahan, putahan. Ay, nako. Okay. Cover muna. Ah. Gantaw na to kung makahimo ng butag. Ulo ka bakit? Grabe, sa di mahadlok ka to. Okay, makahimo na ta. Smithing table. 1, 2, 3. Balang trabaho dito. Oh, okay guys. So, ina to ka scary, diba? But of course, I survived it. Karon sa ning hook doon. Katong balik sa balay. Balik sa balay, dalang diamond. Tapos, diamond ra. It's getting uban kay. Over 4 hours play totally today. Take a break for continuing. Okay, I know. Okay, tapos. Hindi mo tuloy. Mo kuy kauban. Uy, makadlo kayo. Udah ketika ini nato kuha dari mga kita. So, let's eat together. Oops. For defense pa. Defensive. Defensive. Okay, good. Bahalag wipe po. Facebook eh. So guys, wala pa tayo namatay. Wala pa tayo namatay maskin nga. Hapit-hapit to pero wala pa. We're still alive. Wag mo. Basta mag-inasal no. So, pulo na lang ako or tulungunin. I mean, smelt. Okay. That was so scary. Wala mo anong handa ko matay doon. Kapoy kayong balik-balik. Kayong balik-balik po sa gamit. Hindi ko naman nga. Wait lang. Ito na mga achievements. Profile. Overview stats. May achievements to it.
Kung na rin sa dressing room. May laman na mo nga na achieve kay mong dressing room mag-kuan po siya, mag-upgrade. About maybe sa bases. Oh, ha? Ano ginaniwan ko? Gayo style. Okay. Maybe sa top. Pag na ma-unlock, meaning, di ba, na-unlock ko. Dolores Navy sweater. Get lang na pero ito i-equip. Bottoms. Wala man. Okay. Outerwear. Ito. Wala ka po. Kani ba? Pons na yung kay achievement tani. Siguro magkuha og katong smithing table. Makaskuan ka dito o weapon. Kaya pa to nimo siya ma-unlock. Sorry. Copper collector. Yeah, let's get that. Tapos, isa po daw honey ni ba? Honey ni. Honey pot. Let's. Ang nawong. Okay. Wala na yung mga na-unlock lain. Okay, tapos headwear. Amo naman to kanina, diba? Ano ba to kanina? Yes, po na to. Gloves. Ito na to na ba na-unlock o wala? Footwear. Oops, nangihina yung signal. Okay, na to. Wala pa po. Face items. Pararara. Okay, then back items. Back items nakakuha ko kung kanina. Naka-unlock ko og Archer. Take a look. Oops. Take a look. Yeah. So, tara ang Archer. Tayo yan, guys. Archer bows. Okay. So, that's it, guys. Murag ko naman tayo ni. Kuan. 5 na lang. Bago tagbalay ron. Daw, ako din naman tulog. Okay, tintulog na lagi. Okay. Pila na ba ta kagabi on dari sa kuan? 178 days na. Okay. Ito kayo na po. Very good. Piri-piri-pew. Yes, isa na lang, man. Okay. Ay, dari running ko ano eh. Dari running siya. Oops, no. Not important. Kung sa kayong daya mo ng snowball. Okay. So, guys, mo uli sa ta sa balay karon ha. Di istang bali dito sa kano, di istang bali tereo. Supportahan, okay? So, kita-kita ta sa balay. Bye-bye.